Mhix ġmielu x-xogħol fuq Lukanda Lussuża fil-qalba tal-kapitali Maltija li qed issir b'investiment ta' 20 miljun euro. Bl-isem Iniala din il-lukanda hija l-ewwel super luxury boutique hotel f'pajjiżna u għandha lan li tiġbed lejha turisti ta' kwalità. B'veduti mill-isbaħ tal-port il-kbir, Iniala se jkollha 23 kamra ta' sodda lussuża, ristorant, pisċina, spa u gym. Dan kollu flussu kbir u ambjent ta' sigurtà u privatezza. Il-moħħ wara dan l-investiment huwa Mark Weingard. Imwieled Manchester, Mark huwa tifel waħdu li beda mix-xejn u llum huwa miljunarju. Il-ħajja ta' fuq wiċċu sa minn meta kien żgħir fosthom bil-mewt ta' missieru meta kellu biss 10 snin u t-telfa ta' dik li kienet se tkun il-mara tiegħu li nqatlet f'attakk terroristiku fl-Indonezja. Iżda dawn l-esperjenzi ma qatawlux qalbu, anzi xprunaw biex jagħmel minn ħajtu storja ta' suċċess. Fiż-żożija tiegħu għex f'diversi pajjiżi, iżda kien fl-2012 meta rifes f'Malta u ma reġax ħares lura. This was a place where you could do business. The one thing I like about Malta is the people, and I find that they are the main reason to come here, and because they're so easy to do business with. The country is, it has fantastic architecture, has beautiful weather, it really has a lot going for it, and we're just lucky to be here. Fl-aħħar 6 snin, Weingard investa f'Malta aktar minn 100 miljun euro. U meta dawwar lill-ġurnalisti mal-partijiet lesti tal-Lukanda Fil-Belt, stqar li dan huwa biss il-bidu, hekk kif qed iħares il-qudiem biex jiftaħ aktar lukandi u ristoranti f'pajjiżna. Dan fi żmien deskritt mill-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi bħala ideali, hekk kif il-pajjiż għaddej minn iżvilupp pari passu mal-istrateġija tal-Gvern li jattira lejn pajjiżna turisti ta' kwalità. Mark Weingard iddeċida li jinvesti f'pajjiżna u qed jinvesta billi jkollu hotel li hija high-end, li hija ultra luxury li tista' tqabbilha is-servizz u l-kmamar mal-Mandarin Oriental, mal-Four Seasons u lukandi oħrajn. Ovvjament hija eżar. Dan huwa first mover investment u nixtieq li jkun hawn iktar investituri oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.